who ye no person is on one to tunya me now bet nature ho a be you say bibi enti ye papa nso abanti abako ne akomna kwamba odi for me aba net say me aba nyakro bi antimi mo yen de aduru ndi akwasem yo emi sendra na enya ne nte say wo kumase na bebe ye ho na mso ni atom cause ya wada de ya na ye de ma asofo ne yifo ma ye dididi nkomo kirekire nti waba na yesi wakwanhwa na ehwenti ekwa mu da ho ne wo ma ye bia enso ya ekrado yo mame ne machia watifo no ahwefo nyina am say program kesi bi baso 29th 30th 31st Eukumasi yate ho asem patase paparazzi na sentia program ne baso nyina ene se bi buru wankai wahase a awie am se bibia sha free asantemam akwasem ayemi ankasa mese abednako o sa o she na dwuma free boase oba pankoro no obi piem ewo pankoro no a odi ne dwuma kopim se wo mi a sebi enkura de adiosia nan so ma fa dwuma na so me ye na be hia se be bia ye kikira aboa ne sa no akwasem tino nyakopo twedi ampon to bofa Ajagurajah makwan se aye 29 30 31st aye Friday we o china Friday na wotwe ni Ajagurajah movement fo nyina mre kumase na ye mesom na me no menken ye akaw no bia medibi akaw apesi ampesi enuani bebrebe nyina akaw na ne ba menka kura bi wi anya bi ye manya botodu toko menka ne toko menken ye menya makoma ko botodu ti ye benoa na kaw muda o e wo backing bia na e wo spiritual backing na menkeni yesunsumu yengura churu menkeni on se sebi enkane tete no nenye yen ne di menken kano kure akawo no ne sikani ne di menken fufu e posim empihu ne sikani ne di kano kure afi menken ya tuturu ko bi obeduru isilegon sisi na kasa pake no moto ogo ejamra bofo Ajagurajah se me no menken si papa pese ni pasere me menken die ya metina me na se ni bebre wotimi fa utumi fa bibia mu menken no se minko ye hwehwe mu menken die sanete me so no pa na me frɛ scientific se onko hwehwe mu de menken timi ye ni hwehwe mu no to se menken kura boni pa ho ban kano kure menken ye menken sayade sanete menken ti di pa ho muda udi menken abonsam kura ntimi men menkeni yankwai spiritual benefit of cocoyam. One is for spiritual cleansing. Obi anu ho agufin efia ba no yare te no Number two is abundance and growth. Opa so wade ye doso na wonyinim e wo sunsumu a menken ko ancestral connection. Obi wo wa na ye di go da siefie ne na ewu dadaada utimba sonda ye ko menken ko adama eni e wo ha because asa menken ya yira menken kan ni fie bia mu e bi wo ho ni adua wo fikire o ye ya no afa akotim kontom ne ni bi menkeni eti wo na ohene no sikani ni ondi bode ni banchifufu da menken fufu so di na wia sanete nyana jo no saka cho so opode posim muda o no kama me spiritual cleansing and protection. Menken to be protected muda ko healing anyway adama ancestral and spiritual healing adama eti papa ni se me menu akaw na mra wo huni o do si na ewre akaw no ntimi fa nsanyi no mo awie ni ye o do si na be o wure so wo ntungu ne hunu ne hia me muda ehunu o wure hunu na de gu polythene bag mu 3 days ni nyina at the end of the program me de ade bi be gu so ko hata o wia ko hye wo fie ne hunu o shop
adwuma mu baabi a oso ye nto ade no wo de hye menka ya no ahono na awo fa gu bidie gya so na hye emuda wo mati accident to modi Ajagurajah ni pesuru ene se nkrofo bedua menka wo na otibi dua menka na wo ni fianka do menka fu ni kwa yi do beduru kuma se anyi yi FM stations bia do so edu awia na bia na SOMPA na nkrofo ti emuda wo nti sa na ade ne tie emuda wo obesua bi bate bi ontimi nya se nipa no etie nkomo dizeke menka nku akeke nko betima ko market akoto bi kade wo tu dwam ho no a wo to menka no kwasi abrosan tia wode ye dia soma no da wode ye dia soma ne dia wa ye gu so ansa emuda wo da wode ye dia soma ne dia wa ye gu so ansa se ne asofo bebre si osuso mi se kurase etisi asofo bebre so mo so kotra kurase nipa na dwane wanti wan tra kurase no eso me ma tra kurase na gidin sa na tie to bia ne die odwane obia ne die na sa no ye ba sikatua bi wo ma da mi to menken na me correction kura me ngir ma to menken obi anso ntumi fa ne menken da obeba na da se na ye ready so be yibi no ma mienu peda wo hia o lord fe ene o chance sa na tie bibi anso nka ho se ye atwi me kwa na bibi aka ho ene fa hye to bra emuda wo awa bomu ana dia me do se menken na me no ana no matu nya menken nko na mu du menken dia ya kwankire no emuda wo adwon se joba church de bitimi ma bra me no aduan etimi mi kuma na ntwe miensa emuda wo anwa mo be 10 that December 10 ti di opedi sanete yi na ma peri before ase ye nu sunsun sorry ye hu bia me asori ya ye wu me tum e wa chimoda ye aladura oh isano e hona ye ma me no de ko aladura me ma me tu kwan ba na no agya ya de ko Pentecost enti ye sa time no na ne yetse say ye obi nkom se kura na enye common na aladura no the Church of the Lord the name friend the Church of the Lord ai omo na ne hye nkom e brado hu da ti omo every aladura mu sa aladura Ajagurajah movement ifra aladura eti mi so na me ti nu bi Ajagurajah but omo so oni ho omo so oni ho o shotole omo so AI ye ni bofo be fe na Ajagurajah primate adofo omo ko no Nigeria ka so omo ko ehyiemu o shotole adileke odole eti abednego asore ifra aladura mu kan kre pato utie me anti mi na Ajagurajah movement mi fra aladura mu jala dura no mo cha aduane emuda wo enti ye wo sometime ye wo messy ground me wo messy ground e wona mtwa nwane me no ma wo yale a osofo ban ye be ma usu ai adware mrenkansu ai but no mo si ye ni enne ye si ye ni sunsun bi e fe na Ajagurajah agubora so ye ni sunsun bi e fe na Ajagurajah no hwe me mabra bodo hwe nipa na wo kan abra bo pese me kan sa say no asa be strange kakra ade na be strange abe strange amani pa because o ya akoda emuda ho wanyina meto wonim se ne ma me kokogi di fisunsun so da so fie wonim se na ne nana wo eti ne ma me na ono be wo no ne nana kogi ni firi baabi kwasi akeka na ende omunim eti ayo mu omuntia brante system na me na sisi fom na me ko na me ba kwasole ampa bo agu abon that's right but na la do no for sham pabo ti Ajagurajah ba me nchen no jai ho da Ajagurajah ba me nchen omo sham pabo ala dula Ajagurajah ya la dula fo bofo ana mu nhwe ni ye o so to na wule no mu nhwe ni ye no madani premain and ala dula o mutibi ye makeup ko ala dula sorry first utsabe oba bunsa ye friend behind ene da horo ni esusa no eti me ha sei Ajagurajah movement oba buninsa uti akiri ye friend behind but no mu so ye AI AI na ebua me AI no ene sa AI ndi epe AI ni de ba so AI na tibidi maba SOMPA sa AI ene AI mi dura se no obi atwa me husia no AI no ti sa AI ni de wabini pa o AI we do ya de wabini pa say nzumsole no dross ye wo ayi 12 apostles omo ho e wo hodi fun kansa satama wo yodom yesusa obekọ churom na David statue si wona Goliath ne ade na ye nyini no na say ye nche da ehum e na ma wo like no ye different from because you will meet to me titi mi wo mu mangosua dabi ewutum ewu mu janim emuda ho wangusua ti mangosua ade a wansua no
ye mre ho ye Sane tie. Ye de wo. basa wo bere na usua ya wo ya edin Emuda. Ukopem. sikit na wo nyina ni Etie nkomo. etie basa na usua na mutimi nya na da ne ni bere ade no no nko na ekọ nanim Adentia. je na sa de wafa baabi Nokre. eye no kure baabi so de mafa Emuda. ame mfa baabi agbe tuma ye nabi baabi na maka se fe na Ajagurajah ba me mfa me nso nsa mfa nko Emuda ho. Ehona won kire no. me nkire wo Ene otiri mo. sa ho nya din masem nyina nie maame me nkire wo na ase abeye se sebe ye ni Pentecostals ye hunu sunsun soro ne se ade bia ehu anase enso odwane anadwo eti de mpese musan se sebe ye Pentecostal de hu an se ye bompa ye de fa Yesu Kristo sa na musu de eti anade da bi me de me mompa emfa Jesus na mo bofa ho ye sunsun soro fo bi wo bompa emfa Jesus they are confused che mu kakra mame nkire mu so de abofo ye adwuma utimi nka so de Yesu ye adwuma Kanu kure. Emuda Yesu ni abofo epe mame nkire de bi according to one kasa Bible no Yesu buru bofo so e je ye de na di bofo chi se di Yesu chi eti na Yesu de Yesu ni be adwuma de you don't need angel no it's Pentecostal for omunya bofo sam Emuda ho. Yesu but ye ka o sunsun sori wo di Moses chi Nokre. ya fa ni se papa me ye memenda me bofo ye kasre me ye Pentecostal but me suya de afa sa wo bofo ne eni ja sori no me busa wa se tina se bia ba Yesu Kristo wo ho ena me nim so wo bofo nso a wo ye dwuma memenda ni ti me me ye wo memenda se ena me so me kire wo se ena me so me kire wo se nye se me nim se Yesu se untimi nsuma wura no mienu Da bi. so bofo nye Yesu papa ade bi na me ka cho say how can you feel say Yesu buru bofo so how can you serve angels pray to an angel and say pray to Jesus Ye possible. oh se everybody say Happy. Bible so be sha bofo amaye no ayren wa so aye ni na me pa cho no na wo hefa quotation away e Old Testament me boa Old Testament so bofo no no de ye adwuma New Testament mo se ho konkora ba ti bofo ye den Yesu wo be se na bofo ama wo no e Old Testament Old Testament. The Old Testament. tio wa ka say Yesu de be sha bofo no nyame na be sha bofo Sane tie. say Yesu aba Nukure. Waba. abofo se bi ni hobiem Nokre. e Holy Ghost Sane tie. eja dinti na wo hia moade a wo ba fra bofo Adentia na onfre Yesu man. ba wo hia moade a wo de da Yesu so Sane tie. mi confusion atom so no etimi mi gidi say Yesu bae Nukure. Oho. wa be ye na dwuma Nokre. amindi na na mo achi Difference wo. difference na nkire se me ye bonsam Da bi. Nokre. eno so je se wo nyini ni Tepi. oni ho tepi ba mindi because mi nye Kristo ni Kanu kure. adentia adentia maame Yesu so obi ka kwasia keka wo ba ko bonsam gem Sia keku. Bi jimi nso. Yesu se wade ye mienu a ma oyonko baako Sane tie. Yesu se do oyonko se wo ho Nukure. Yesu so obi bo osoma dane hama ba ko no ye bo na so obusa kwashi Wanane. Wanane. wanane Nokre. Ono na wo ka no. it must study Bible na hu se no Matthew kan ne de Kai. Luke kan ne de Okay. Mark kan ne Okay. de John kan ne Ka ne de die. but eye dey na mo nyina mo so mo se diade ba kwachi Na mu ka different thing. Ade ba. it even soon sorry for di for kwa they are confused Kanu kure. na ho na me be musu do you know it was lack of jina suom it was and na me kire say and na me kire say konfo our branding no no person dan soon sorry Sane tie. Emuda ho. be hu say on beto bo hu se konfo because see obi asa abosonso me nkwase onya nipa Nokre. it age so oye no so soon sorry Adwo na esa. soon sorry mo pada Kanu kure. Sorry. susu sol bia David de mo pada sha comfortare enkuta konfo puma Pardon funny penny. soon sorry yen konsuo mu say ko ye na hwe na hwe yen sa That be Susun sorry. Tuduru. Yen soon sorry yen sa wa tuduro ni so betuma ka so no so ne line no me la no o di free him say bi ono so ne bofo me ma chiro ba bia me di free him ono o di free him e bi ono so ne bofo a odi ne bofo de hen odi ne ya dwuma soon sorry bia free bibim Emuda ho. di fo akwa ofiri di fo nkansem church of Sane Bethesda tie. ofiri di fo nkansem Emuda ho. Background ho. awayofo oso wate wo ho na wo ya asoro foforo a o se mi fira awayom Sane Kanu tie. kure. do ye no ma sa awayo 12 apostles of 12 apostles of 12 apostles
John Taylor ofri John Taylor who no matter John Taylor takwa John Taylor that's right di for boy say ofri di for boy say ni ba na wo twa no no gira tutu mu ofri di emu atuduro ni freedom on kire na say no omu no dodo na ya konfo omu ya konfo no ma brand omu branded konfo isu atuduro so isu atuduro konfo isu atuduro so isu atuduro konfo ba pada woni ani ma ni suma ya ba ma ni kutapo ma ni sisi mobu so bofo aba ni sisi mobu konfo ti suma ya ba no ya pachi udi fo no say bofo o ya pachi bofo na tsa pachi bofo eti on sabi ebru sabi ekronto me sister sa jimi sem na ewura sunsun so de no enu tira me pese me kire nkrofo se sunsun so de ntesa so be sunsun so le aye na ye ne kroje ye ni ye ofri diem emuda ho ye tie nkomo papa abasem so na John Taylor wen takwa John Taylor ewo sa so no ewo pa yeso if Anthony ewo etu sunsun so de ni wo branches sunsun sorry no but di mu na wo free chere background mi fala do la munti na mi nya abofo Ajagurajah e so free takwa John Taylor mu a ma no man takwa John Taylor no cry na wo free o te bin ka se wo bofo da bi no bofo si form ka house tree no ma bi wo mama ya antwe ne yanka ho asema sabi eburu sabi ekronto sabi eson jimini doso kanokure eba so bi ne ebom di nse ma apprentice for man to mu ye emuda ho ba obi ma be so adwo mo nchen aye no mo de na saafo no tale me no cry because me na me vice president of sunsun ana me so na magidi na me na mama sunsun so da be yakom obi atutu the cross obi atutu the cross she suit mo fere ebo tai me na me ma sunsun sore ebe gidin edi pie ya nipa hu ze da bi obi afa sunsun sore aso da hyewo kanokure obi asuro obi a fere se atendi na ga sunsun sore sofo wo hye gaun na hye mpaboa sunsun sorry sofo ba bo mu hye papa me musa wade we wabai montade hyem eye soronko eno so wo twiro num ya ade na hyem nyina wo twiro mu scientific atade hyem ne mu ne abo mu abo me abotire abo mu nyina wo twiro mu wose se me hye santade we ya sofudie de beye me de emuda ho ampa so me ba no me de brand new car na ba tie roba obi susu wo ye what abobo yem enya wo de because wo ye o te entade yu say kan Exodus chapter 28 verse 1 Moses said catch it say afei ma onya Aaron ene ne mabani ni free Israel fum emra wo nchen na wonya me sofo omundi mi sofo ye ne me so me connect pen na sama me so ye adwuma na wo Exodus 2 Aaron ne manadab Abihu Eliasa ne Itama na pam kronkron ye ntade ma wo pam kronkron ye ntade obekere ntade kro kwai ema wo Aaron enmonyam ne ne feso na ka kire won na onyansa akoma na ka kire mu onyansa akoma a me di nyansa honhoma hye wo mu ama kwase ampam atade we kwai enyina no wompam Aaron tade wompam Aaron tade wonfanya entade o wompam ni entade o wompam ni yes adabo eni asofo tade ye na hyemi eni batakadi eni atade yu ye na hyeba tade yu a wanyo ne dame ne dame eni abotire ye ne bo muti aboso ye ne bo mu aboso ne bo mu ene bo mu aboso etimatade ne wo bible a specification kanokure then one sha bibi there man sha bofo ne ma ofa me aduma kabeti ma sha trouser baba ma ba woni dim se baba woni dim dia wo se mi she ni dim atare police ni ti jimin ka se police ne woni mu eto she na iti gira baria bacha dabi ka fa be fa na so soja ni ti min ka se soja no anya atare ne wom eto ashe woni mu nokure eto ashe bikini gira baria sare tie to adwuma matare na abehye ya ko adwuma na po hawro etie komo juma mata de na wo be hye na sha adwuma matare se police ni she na police atare wadama no address no se chalota he's improperly dressed sare tie baba pa to de bi amtumi hu so na wo sempa amin shagan to de bi so wo sempa bo am shampa bo min chimpa bo to de bi a wo se amin shagan dan shampa bo ba no matade de me no matare de me shampa bo ah me shampa bo because be she we dia amamre se on shampa bo so first of tade ni se on shampa bo Sama se be di sunsun so fo ni kwa se be di nsakama no
me no sada fi sia wo me ayamra oso be didia obedidie na asofudie na ye wo dedia ye wo mra wo mu asi HR wa ha ye wo no me bi obi ye wa asi bi wodi sana de ne tie mra wa ha koi Numbers chapter 6 verse 1 koi Eradi kasa chire Moses ana eradi kasa chire Moses say kasa chire Israel for ne say kasa chire Israel for so bema se berima ana obabi ani ne ho kwhya hotuafo bo ahotuafo so sunzari no ehye so betua ne ho ade so betua ne ho ade ne ho mawurade ade ne ho mawurade ani e won tua ne ho bobisa tua wonsa ani nsa nyina so kwa e waje so be sunzari dia tua nsa ani nsa nyina onum bobisa emuka ani nsa emuka emuka pia wadi bobe aba ya pia di bobe aba ti mo enumbi odifo nipa ne beda wo se ofreya e wo mesui me yesunsum sole line e dia afre mi aminchiro enuntina so si sunsum afre wa kontete muda ho po so fu ko ye bisa ebia na dam na wo bo ebia ye onkofu bibro mo bodam nkofo bibro ho sa eti anu no ba ko no ha ho enu do wadi wanim kan sunsun so di fo wadi wanim kan hwe ne life no hwe na achievement no hwe na bra ba wa ba na obe hu se da bi sunsun sorry no credit di fo yamfa ne say mitiwe na bia ma start hu na de bai fo kura hu na de eti ya be se me pese mi hu se adwuma na ade a me hu eye kan ebi okwa na yakom ana say ya me no menye sunsun sole ntimi hu eti me wan na isa me kono ana me ka che o se so free say o si nyame adwuma na apeso wo ya sa e wo se wo hu ba bia ya frɛ untu ade bia wo se kasa kire wa hu na yentie na sem no correct because Satan kura timi dane ne ho ha bofo no correct mama bajo wutie me eti me si Abednego a wo 64 no me 65 the finals ba ko nya minua ti yi na to emuda ho na yaka 64 me keto me na ade ne fa me muda ho 64 ti me so kiti na papa ne ka se we ne be take over eti ya ade da ho nyenne odi e wo Eastern region de mi se wo ni makropon East akuapem makropon me free ho na me free papa bu ofe presby ye wo camp bi ho evangelist bu ofe early last year na me papa Ajagurajah obi a oni me ananti bi enu se na asofo ami no mananti mi se me wo ada esoma do ma chede pa eno ni ade a but afi ne eko different level me hu name na me nya date of birth wo be ka no na dam na me consider bi ma me de odi ba no be sin na me fa nkose be ye bi na wo kotua ya ye ho adwuma your mom so ne ekropon ho ye presby fonchi de me call papa bu ofe evangelist bu ofe call campo na ye Sunday te ye say ye kwa asore na ye pon a yakọ papa no office ye tena se asole dem wa na nipa na obo ogan no mani bie ne bie ne tiri so se eni ye yi bibi every ne tirim na me tse ne no masom se ni pe ya mo na obenya brenti mo na me bo mi kwa ma ne sekre ye ti aso dem an ade bi enfoni bi yika no se kom ye wie ne ye ko papa wa ti wie na ye ko papa na nim ye tena so hu mi apo no o so me sase to so me sase no start so o bon pint and some no kan no nim pai and me ku ye convince say e ya de a unim de ntia wo na de no ya wutu sunsun so say na me ka say ya wutu o beti wo na ma me kwaji wo firi ho kano kre ti se kwaji wo firi ho a definitely we hybrid emuda ho ti said ye bosum ti mo obi ba na o ye bosum ba no ebu ana ye bofo ba ebi ana ye boshe ba ebia etu check wo nua ni mu a wo hwe bra wa bo ni ba bia nyam do adura wo nua bia na obeduru sa na tie wo nya normal person tie di sunsun so the mercy grand as insuo bi adware wo emuda ho se di for the se ye tie ase ne se ye nsori nye bibia dabi nkaso bi ye binti ye ofe aje hu ni mudi wo bia ko China ko fa no ma bajato onu anso na dan fon sade na ko ba bia eto no ma no so ko fa bi ye ntoye egu ho unni dwawo untumi nko China kwan so no kre nyodia we kan ko na choplin tie komo but obia sodia mi ko ebi obia sodia mi ko ebi na ni awie ye no emuda ho
eti nansan papa adifo wupa wupa so edi na ekoso abene nsem ne doso sanete ni nsem a omoka no abene nsem ne doso abene nsem ne mabonsam kira ne baabi enkoka no oze sunsun so de treni esa enkoka bonsam dabi onimu sanete sawo dabi bonsam nimu dabi onimu avia beye small beye na nimu no cre na wako dia se sofo si ye niam abomu mo sofo si ye ko brobo nsam